lam mo i mizo team ron invite du team te khan khami te khan in dar khat le min somli le ingti vel khan nge mani khan message min ron chia ta a pp ibiak lok them min ron ti ta ni chu ke in dar ni le min som nga nge dar ni le chan ve ve la kan in meeting kan zo ka en nga la phone ka mu cha utasia angai le to shi lo ve atita ni chu a number ka du do na teams how number chu ti ang song chu min shila ni mai mo chuanin mizo teams te chu ti khanin an ron invite cho ani ta mai ta a tu ma soi pu yen ni lo an thiam na le theina mssc a le next g a an ta langa ti chuanin kha an result kha khutlam pangin an lo mu a an theina te shia in an ron invite ani mai tu ma soi pu yen ni lo mo a chiang em chu wa chon ke ni RIP Mizo Gaming Organization chuan kan lom pui tak zeta the grind Mizo community te ti ming chaturin du sakna sang ber teams te kan hlan chewani ti hi zadina hian RIP Mizo Gaming CEO kan ni na ngin karon soi ani tu poi ma ka soi lo tu ra ka ngai tiang chuan tu man mi tu ma an soi pui lo mo soi pui thei an ni lo bok ani dik tak chuan ti hian ka soi thei ke ma hian team tam tak top 5 zinga khan player nei lo an nom to ani antin an relax te pon player an nei lo mo in zong chop ngal du an ni kha player an nei lo sin he team te hian vati la an ni chuanin len event January tha so chi khan engwagi nge players an nei lo tin zo na menon zo chun som vele ngal thei tlat ma se in chat na tur ani kan du mo player an song chopanga mizo tho ani khel don vai in khel tir don leinem vai khel tir se chon kan complain ngal du mayang kan community hi kan ingtinge ka soyang kan community hi kan van nei lutuk midang community chuanin team pakwa lai kan nei o team pakwa the grind khel tur kan oma ti chuanin team pakwa the grind khel tur zinga hianin thei top an ron suak ka ringa di kan team te hian antinan next g a khanin RIP le team flick khanin top 5 a lut ve lo ta se team dangan ombel le thau ka ringa ni mo chutiang vel chu ni a i chiang fek foka thil ka soi lo chuanin chutiang in zona in comments ka lo chiara in comments ka chia han claiming ka boy de ulek ani topic danga ka lut man chep ka soi Twitter re nen chuanin ka soi chun zom liang kan soi le kan soi tu mizo team te hi an theina wanga the grind khel tur ani a tu ma soi pui an ni lo ani ti hi sanina hian viewers sombruk kan oma viewers sombruk te hian i chiang tiang ukhai soi pui thei an ni lo wa official tournament atangin antina tuna hianin official tournament khel tu hian kumsom paruk chunglam ni angai to ani kumsom paruk noilam lo ni ta se kha team khan an khel thei don lo ani ti chuan chung tiang te po chu min ron shila ti chuanin mizo team anei tu te owners bing le email te an la ve ve kai ni official hian min confirm pui don ni an ti a chung tiang te po chu team nei tu dik tak an ni em ti te po kan le in confirm chho ve anga an thei ang kai man ka thei na angin an ni te po pui chho te po ka tu mani ti chuanin lom thu ka soi le du na pakhat chu next g organization ten ni next g khan mobile legend le BGMI tournament an hosa mo next g te khan len event khasiam lo ta se heta next year changaron khel NRG top 5 tling ron lut chaute evolution top 5 ron ni te team hybrid te khang ho khan the grind a hian invitation an dong kherin ka ring lo mo achan chu top 5 an ni theina tu result kha next g kha khuta official lama kan zuk thona
ติดส่วน official ลำเต้นเฮงเอาฮีอันเคลช้า top 5อันนี้อันนี้ฮีอิสมเตียงอันรอนติไม่จวันนี้เฮตะมีปกตินก็สวยปุยวางอันนี้ทีเวลข้าเทโลโมทีเวลข้านี่โลอันที่อันนั่นเลยเทนะวางtop 5รอนลูดแต่ข้านี่สมบีกแต่จูอันนี้เลยข้าตัวนั้นเป็นข้าเหล่าตาเซโซมันนี้เองที่อินเลวินไงตัวเจียงโดนเนี่ยชุดยังพวกอิน MSSC Mizoram State Sport Council Esport Rising กับสังนิสมที่ปทุมค่ะข้ามี top 5แต่ค่ะ OG RIP Team Flick 7E Necktie Team Relax แต่เอ็งวางโซมเงี้ยอันนี้อันที่อันนั่นเลยเทนะวาง MSSC top 5รอนนินนี่จู่งวางรอนนินไว้จวนนี่โมก็สารปีอันนั้นสวยปุยวางเฮียนินเฮตะอันนั้นเคลเทโล